Assalamu alaikum tuğanlar. Bizim kanalın көрүүчүлөрү. Жаңы окаттагы çöptөрдүн бааларын билебиз. Туğanlar канчадан болууда? Бүгүн 1 март 2023 жыл туğanlar. Канчадан экен çöp? 280 beden. 280 сомдон бед экен туğanlar. Айтылыш баасы. Мал сатылган окшойт. Канчадан болду экен çöp? 250 сомдон. Akço eкен, ha? Akço, жақсы. Досту екен ана бұл. Beden. Қанша екен бедені басы? 300 сом. 300 сомнан. Қаншадан берейін де одасы екен? 290'lardan. 290. Номерді айтып қойыз ба? 79 milyon. 87. 87. 57. 66. Ушул бед екен туғанар. Таза бед екен бирок. Қанчанчы орын екен? 2-ci oraq. 2-ci oraq. Жақсы екен. Балаш көрөстер туғанар, чал. Қаншада одасы екен? 220 сомдан екен. 220 сомдан. Çöp қаншадан екен? Қаншадан кетті? 240 сомдан сатылып тұр çöp туғандар. Бүгін негізі çöp өте көп кирип тұр негізі туғандар. Çöp ушул жолдун аяғы чекен туғандар. Ак çöp қаншадан болды екен? 250? 250'den болду. Мына жерде пробка болуп калды. Пробка. Қаншадан болды екен çöp? 250. 250. 250. Ulan tutayınlar tatlılar gelin candan kaçmalarına. Gelirler he. Saman pres tuğanlar 220 somdan satılıdır. Döngüler. 220'dan sattas be. Maşallah. Buğday saman okşaydı. Arpa saman. Bede kança eken? 250 somdan. Mına payağını bileydi tuğanlar kançadan eken. Ya paya kança eken eken? Esi çoğu eken lan. 60 ken var. Bu 60 tane eken. Turuşuğa kançada odasın? Сүйлөшөбүз. Телефон айтыңанда ке? 73 milyon. 73 milyon. 32. 32. 77. 77. 77. 77. Жеткирип берип аяктагы сүйлөшөбүз. Тугандар. Бул чыгарылышта сиздер менен достук каналы болду. Кийинки чыгарылышкача аман туруңуздар.